dobrodošli u moj novi video, ja sam ja i danas sam opet tu s vama. I za danas sam pripremila još jedan novi video. Danas sam pripremila Q&A. Već dosta dugo nisam snimala novi Q&A video, tako da evo ga napokon Q&A. Mogli ste mi pitati sve što vas zanima. Danas ću odgovoriti na par pitanja i ako vam se video svidio, obavezno ostavite like i to mi napišite u komentare. Idemo početi odmah. Ja sam na Instagramu napisala da mi možete postavljati pitanja za Q&A i stvarno ste to i napravili, postavili ste dosta pitanja. Idemo odmah početi s prvim pitanjem. Prvo pitanje dolazi od fanpage.mm.m. Kako će ti se zvati pjesma? Može pozdrav u videu, pozdrav fanpage.mm.m. Imamo dvije opcije kako će se pjesma zvati, neću vam sada reći još koje, zato što se može odmah promijeniti, znači mogu sad promijeniti mišljenje i da se drugčija pjesma zove, tako da još ništa neću reći, ali samo ću reći ubrzo. Ubrzo ide pjesma, ali još ništa neću reći o pjesmi. Onda sljedeće pitanje je, koju knjigu i seriju preporučuješ? Pa ovako, knjigu preporučujem svakako knjigu od Nike Ilčić. I čula sam da je jako dobra knjiga od Secreta, ali ja naravno ju nemam. Mislim, ako ste gledali zadnji video vlog, znate da jesam ja imala knjigu i potpisanu, ali da je neko ukro, da ću onako šta. Ali ostavila sam ju u backstage-u i kad sam išla onda na meetup sa KSI-om, vratila sam se po knjigu i knjige nema. Tako da je nisam mogla pročitati, ali sam čula da je jako dobra i da ima puno savjeta za vas koji želite početi s YouTube-om, tako da knjigu od Nike Ilčić iz Secreta, a seriju ne znam. Gledala sam par serija, ali ovako nijedna nisam nešto posebno da mogu reći ovo je top serija, pogledajte. Da. Ovo je pitanje bilo od slot.slimes.hr. Sljedeće pitanje je, sa kojom si kamerom prvo počela snimati? Volim te. Ovako, počela sam snimati, znači prvi video i to sve je bilo snimljeno s ovom kamerom. Evo vidite, to je Canon 550D. Sada imam novu kameru i snimam ovaj video s novom kamerom, to je G7X. Da, ova kamera je bila jako dobra, znači i prvi video i sve, skoro do svakog videa sam snimala s ovom kamerom. Da, mislim da ću još upotrebljavati koji put, ali sad imam novu kameru, tako da sad snimam s novom kamerom i sad možete mi pisati u komentare koje se vama videi više sviđaju s ovom kamerom, koju je sada, ili s ovom starom. Pišite mi to isto u komentare. Da vidimo dalje. Koji su ti youtuberi koje youtubere ne možeš smisliti i zašto? Pa nema sad youtubera da kažem ovaj ne mogu nikako smisliti, nego ima par youtubera koje onako, kako da kažem, ne volim i samo ne gledam njihove videe. Tako da, a zašto? Ima puno razloga, ali od te youtubere koje kao, nije da neke ne mogu smisliti, ali ove koje ne volim jednostavno ih ne gledam. Dalje. Ups. Ovo je bilo jako zanimljivo pitanje, a to je, kada razmišljaš li na njemačkom ili hrvatskom? Znači, ovom sam morala i ja razmisliti, ali primijetila sam da kad sam u školi, i u školi mi je sve na njemačkom, tako da sam primijetila da u školi automatski nekako počnem razmišljati na njemačkom, ne znam kako i zašto, ali to sam primijetila, ali ovako kod kući to sa mamom, tatom, sestrama pričam hrvatski, tako da razmišljam na hrvatskom, jedino ako sad baš cijele dane pričam njemački, onda nekako automatski počnem na njemačkom razmišljati. Ne znam kako, nemojte me pitati. Samo da vidim. Sljedeće pitanje je, kako ste se ti i Leon Cegec upoznali? Može pozdrav u videu. Ako ne znate ko je Leon, ali sigurno sam da znate, s njime sam snimala video Kiss, Marry, Kill. Mi smo se upoznali tako što sam imala meetup sa Ivanom u Šubidu trgovini u Zagrebu,
I on je bio na meetupu i slikali smo se i rekao je da kad sljedeći put dođe moramo svakako snimiti video zajedno. I tako smo se dogovorili sljedeći put kad dođemo u Zagreb da snimamo video. Da, i sada još malo, mislim već je izašao video od Leona, tako da odite na njegov kanal i obavezno pogledajte video i onda možete mu ostaviti komentar kako vam se svidio. A ako ste pogledali video možete i meni ostaviti komentar kako vam se svidio video. To što će biti nešto vezano za mene, tako da. Ok, svakako odite pogledati video. Dajmo dalje. Aha, ovo sam već pročitala. Ne znam zašto ne mogu sad naći pitanja. Aha, BTF kao Balkan Tube Fest vs. Jumbus, totalni Jumbus. Bila sam na Balkan Tube Festu i na totalnom Jumbusu, logično. I ne mogu reći, ovdje mi se više svidjelo zato što sam prvo zahvalna što sam bila pozvana, što sam uopće bila na Balkan Tube Festu i na totalnom Jumbusu, jer jednostavno oba dvoje je bilo odlično i upoznala sam jako puno vas. I oba dvoje mi se jako svidjelo, nema sada mi se jedno više, jedno manje svidjelo. Oba dvoje bilo je veliki spektakl. Spektakl, kaže se to. Voliš li se šminkati? Pa sada ako idem, ne znam, na neko posebno nešto, onda se volim našminkati, ali ne sa nešto wow prejako. Ali ovako idem u park ili s prijateljima sa naći ili u shopping s prijateljima ili tako nešto, onda možda samo maskaru ili tako nešto, ali ništa posebno. Ali ako idem na nešto malo, kako da kažem, posebnije, onda se malo našminkam, ali ne jako, što se ne događa baš puno, često. Onda, najdraže godišnje doba. Najdraže godišnje doba uvijek mi je bilo ljeto, ali sad više nije. Zato što sad mi je proljeće. Da, proljeće mi je, ne znam, ljeto mi je prevruće. Koliko zarađuješ od YouTube-a? Može, pozdrav, volim te. Pa od YouTube-a ja mislim jedno mjesečno oko 4-5 tisuća eura. Da, kako kad, ali većinom 4 do 5 tisuća eura. Šalim se. A da, baš da. Mislim, vi sve mislite vjerovatno da mi YouTuberi zarađujemo toliko novaca da se može živjeti od YouTube-a, ne znam, sad, mislim, stvarno se može ako imate puno YouTubera, puno subscribera i ako često izbacujete video, ali na primjer ko ja, koja ne snima baš često, ne zarađujem stvarno nešto puno i stvarno ne možete živjeti od toga samo od YouTube-a. Mislim, naravno možete ako snimate često videe i imate dosta subscribera, ali ja, na primjer, ne zarađujem stvarno puno. Tako da ne zarađujem 5000 eura. Dalje. Da li si srećna što si upoznala KSI-a? Pa, aj sad iskreno da vam kažem, prije Jumbusa nisam znala, mislim znala sam ko je KSI, možda sam vidjela njegov jedan video ili dva, ono kad je bilo sa Loganom, ali nisam stvarno gledala njegove videe, nego samo kad je onda bio najavljen da dolazi na totalni Jumbus sam otišla vidjeti njegove videe, njegov profil i to, ali ovako prije stvarno nisam gledala njegove videe, ali naravno sam bila sretna upoznati YouTubera od koliko ima 20 milijuna, 9, ne znam, koliko ima jako puno, naravno sam bila sretna i ta slika jako mi se sviđa, tako da, mislim nije mi sad nešto posebno wow ovo, ali naravno sam bila sretna. Zašto ne nalazim pitanja? Da li imaš simpatiju? Molim te, jel može pozdrav video, mnogo bi mi značilo. Pozdrav za _Kika, _Priv. Nemam simpatiju, tako da mislim da nemam vremena za to. Imam YouTube, škola i sve to, tako da ne. Sljedeće pitanje je da li bi prije voljela da letiš ili da budeš nevidljiva? Da letim. Da letim bi bilo, onako kad bi letila mogla bi iz Iloka, iz Hrvatske za 10 minuta doći u Beč, to bi bilo pre fora. Tako da, nevidljivo bi bilo isto fora, ali onako
ne bi. Mislim, mogla bi puno stvari napraviti, ali opet letenje je bolje. Zamislim onako, vidite, danas poslije podne idete van i vidite onako Miju leti. Ok, ovo je bilo čudno. Idemo dalje. Kako se nosiš sa hejterima? Ovo pitanje isto bude skoro u svakom Q&A-u, ali jednostavno pogledaš njihov komentar, to je njihovo mišljenje, ako napišu grozan video ili tako nešto, to je njihovo mišljenje, ako je baš sad neki onako komentar ružan, onda ga jednostavno obrišeš ili blokiraš osobu, ali ovako ne zanima me što oni misle, tako da. Jel bi se ikada u životu ofarbala onako smeđe? Pa za sad ne bi, sad stvarno ne bi, ali možda jednom kad odrastem i ne znam, budem htjela ili nešto, ali mislim da mi smeđe ne stoji baš. Mislim, zamislite mene sa smeđom kosom. Mislim, možda bi mi stajalo, ali za sad ne. Da idemo. Koliko imaš pregleda na storiju? Može pozdrav u videu, pozdrav, ovo je isto ko prvo pitanje, znači prvo i zadnje pitanje, fanpage.mm.m, pa sve zavisi, ali bude oko 17.000, tako ne, ali bude, sve zavisi, mislim neka bude manje, neka bude više. Ljudi, ja se nadam da se svidio ovaj video, ako je, obavezno ostavite like, subscribeujte se na moj kanal i sad ću pokušati još češće snimati videe, a da, mi se vidimo u sljedećem videu.